Kwa dhimbele ni moko kuom jo siasa magazi miulo moja One Kenya Alliance no chuno mondo miyo idhi boda bango bila dino negie magawa more boma ma Meru kama negi chokore kagi kore ne ng'anyo mono bagi e pacho ka indika wuono. To kaka Lydia Okeyo leronwa ng'anyo makamago bende no kwako counties ma Nakuru, Eldoret kod Mombasa kama bila bende no rakore gi jo ng'anyo kagi tiyo gi iro malongo wang'. Kaka yorikruok ne ng'anyo mano bagi e pacho ka, jatend duond bura mar NARC Kenya Martha Karua, jod bura machon Mandaragwa Jeremiah Kioni kod jatend migawo machon mar pur Peter Munya no bago romo e magawa more boma ma Meru. Bang' obila bedo kod ng'eyo ni jotelogo ne nie magawa no, obila no dino negi. Kata kamano, jotelogo noramo mar wuok e magawa no ne giidho boda kaka yor hepo ne obilago. Jodak ma Meru yuago pek mar ngima e kinde ma ng'anyo go ne dhi mbele pacho ka koro gidwaro ne jatend piny Kenya William Ruto odwok piny nengo mogo kod mwandu mochuno kaka yor chopo singo manomiyo ganda jo Kenya e kinde mag campaigns. Hata kama wewe ni Sakayo, umepanda juu ya mti, haki ya Mungu itasuka. Na ukikatalia juu, tutasukua power. So, unga nimesema iko juu kuliko sufuria. Bei ya unga itasuka lini? Sabuni iko na bei kali kuliko karai ili wanaogea mwaka mzima. Sasa hii serikali yani ulituambia ni bottom up. Tuanze kunyanyasa mwananchi wa kawaida, tukifikia wale watu wako juu, mwananchi asaisa tayari. Isindwe, hiyo ni pepo. E kaunti ma Nakuru, ng'anyo no dhi mbele ka obila rakore gi jong'anyo manowuok oko mar yuago pek mar ngima kod meto mar osuru. Ruto! Tumechoka, tumebaki kukula hii sasa. Hii ndio tumebaki kukula. Ruto umeuza Kenya. Tulikuwa hata tunasimamishwa, tukiulizwa tunaenda wapi ama tuseme kama maisha imekuwa namna gani. Sasa tunaambia ninaenda Nairobi na mimi naenda mguu. So that's unaachiliwa uende basi uende mguu. Otherwise it's worth there. Uganda iboma ma Mombasa ne okudong' chiene ng'anyogo ka kuonde timo ohala kudukni ne olor ka obila no ketarita mageria paya mane chuny bomano mar keyo jong'anyo mano ochako ng'anyo margi e tunge lech manie paya mamoi kotelne gi jod bura e kaunti ma Mombasa. Hili ambalo linakera wananchi wa Kenya la hali ya maisha kuwa magumu, lakini leo wameamka hapa asubuhi, wameweka malori, wametawanya maafisa usalama, hawataki watu wakutane. Lakini sisi tunasema kwamba hii ni haki yetu, wanapiga watu na hatutakubali na sisi tutaandamana. Tunalilia tu wapunguze ule ushuru. Tunajua serikali lazima wapate pesa ya kuweza kurun government, lakini wameweka ushuru mingi sana, wanafinya Wanakenya. Kwa hiyo Wanakenya, mahali ambapo mpo na maandamano mazuri ambayo mweza kufanya pia, kaeni nyumbani, musiende kazini, akose mahali pa kucollect ushuru. Jotelogo kata kamano si obila kuom keyo gie kinde ng'anyogo. Mombasa kuna amani. Mimi nataka kuambia askari wetu, mahali ambako kuna shida ni Boni Forest, mahali ambako kuna shida ni Kapedo na sehemu zingine, waende huko, ndio mahali ambao kuna security threats. IG mwenyewe alisema kwamba wale ambao wametoa notification hawataondolewa, hawatasimamishwa. Tunashangaa kwamba leo saa 2 asubuhi anatuma barua kusema kwamba amepiga marufuku maandamano. Lydia Okeyo, Ramogi TV.